अमुको यूसीएम अमदी CCS के रसिनबा पुनम मणिपुर की तुंगलम सिक्किदमक मियाम की खोंग से सतननबा सेम साखरे मेंग तबरिब सिंह तराम नोक्सब गलोना पाउ सनरो पिजरे अमुको यूसीएम अमदी CCS के सिंधुना पुनब मणिपुर की तुंगलम सतकिदमक मियाम की खोंग से सतननबा थाउ ग्राउंड पुंदुना सेम साखरे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम अमुको अमदी CCS के सिंधुना ngasi satkadoriba yamna itisik oriba khongset asigidamata thau ground da hojik miyamna sem saduna leiri tongan ba mafam singdagi lakpa isininaw sing yauna tongan ba sinpham da leiriba miyoi kyana saruk yana bagi damakta thau ground da hojik sem saduna leire mafam asida ne khoina hojik leijariba mafam asida pamdaba thodok thoktanaba security ki isilinaw singasu ngak senbagi thabak yamna kana chathari chatpa hogudoriba khongset asigidamata mafam asida security arrangement tawdana pamdaba thodok thoktanaba yamna kana honari masing matangda mafam asida leiramba Imphal West ki masak thokpa officer amana matau karamna miyam singak senbagi thabak chathari haibado amtang khangminas ama kari no section thamang hujik lay ngasigi chatkadaba khongchat sidi manipur kaidanaba akoigi integrity gi oiba potnina masidi mayam punamakna yanarba khongchat ama oibanina akoina hujik chatkadaba khongchat se hujik akoi mang thajaraga अखोइगे हुजिगे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने छिनबिरिबा रुटु काइदनबा अखोइना पुजगदोरिनी अदुगा मरक्ता अखोइ एनी अखोइगे खुदोंथिबा थोक्तनबा अदुगे सेक्शन थरांगदि अखोइगे डीआईजी ना अखोइ कंसर्न डीआईजी ना थोको ऑर्डर की मतुंगना लोइना लैग्रे अदुना खुदोंथिबा थोक्तना मयामसे यामना शांति होइना मपुंग फाबा रैली अमा ओइगनी हाइबगे थाजबा थमजरी असिगुमलबा मणिपुर की इतिहास मुटपा नायरोइरबा नुमित असिगिदमक्ता कांग्रेस पार्टी ना करी खली हाइबदो अमुक्तंग मियामदा थमजगे रैली असिदा सरुक याबिगदोरिबगी मरुइबा पांडम सि करी नोरगा करी फाउबी ngasi मसी अइना लंदम सिदा पोलपगी इसागी अचौबो दायित्व ने लौई तसी तसेंग नम तौदो याद्रबा थौदांग अमनी मतम मम मिहुरोंदगी लेमिनरबा चमी तमीगी अपुम सकम मसी खोंचल असिना कनगदोरिबिनी कांबो खरगी थौइनसिन खरदा तोखाई तानिंग खरगी अदुगो यामना पिक्थो वाखलो ngasi खोंजल सिनम थेरे हरकांदा मणिपुर अपन सकतम कायदनबो होनबा हाइबसी अखोइ पुनमकी अमतंग आरेबा पांडममन यूनाइटेड नागा काउंसिल नदी पुंग निम्फुनि पानगी मणिपुर दा बन चथरी हौजिक वारी सानरिबा पॉलिटिकल डायलॉग असिदा अकाइबा पिरकने हाइबसी जालारोंग यूथ फ्रंट छु फोंगदोप वाफम लैख्रे मियामगी खोंचत असिगी मांगोइना बन नम कौखिबसी करी हाइबिनिंग मसी मखोइना अखोइ वेस्टेड इंटरेस्टेड लैबा मियोइ खरना मोइगी मिशन अमा चंगजलिबनिना करिगुमा मोइना पांडम अमा खक मचा अमा उलहौद्रगदि मोइगी मिशन दो फेल ओइदोरिबा अदुना मदुगी दमक्ता मोइ शो तौजबनी मदुना यामना पब्लिक ते इंपैक्ट लैगनी हाइबा लैते ngasi अखोइना चथरिबा ngasi अखोइना सपोर्ट तौगे हेना थोकचरकलिबा अमुको होय अतोप संस्थान में यामना कॉल तौरकलिबा ngasi यूनाइटेड ओइबा रैली से सीना हेना मेजॉरिटी ओइगनी हेना अखोइ खली अदुगा अतोप ngasi साइड की लाइबा पोतुदी नेगेटिव इंपैक्ट अमा थमहौद्रगदि मोइगी रिपुटेशन मांगने थमजबनी मद अखोइना याम सीरियस ओइना खनिंगाय लैते ना खनजे मसिना नागा पॉलिटिकल डायलॉग चथरी बसिदा कायहन गनी हना हाइबो वफमसी मसी थाजबिदरा करी हबिनी नागा पॉलिटिकल डायलॉग सी मोइ लालबदी मदो सेटबैक तौबा ताबनी ngasi स्टेप सिना अदुना ngasi स्टेप सी पब्लिक की फोर्स अमा लैबनीना मसी स्पॉन्टेनियसली कनानासो कना हौनरुबा नते वन वॉइस दा लोइनमा हौगलगा धौना रइबा गाक्तनेबा अदुना नागा वॉइस सुजिकी मोइगी पॉलिटिकल डायलॉग अमा चथरिबसे नेगेटिव पॉइंट यावरगदी सोइदना मकी मोइ सक्सेस ओइरोय हाइबसी मखोइ सिगी रैली सिना ताकदोरिबनी अमरोबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश नसु ngasi मियाम की खोंगसत असिदा सरुक यानबगी दमक्ता पार्टी के ऑफिस असिदा पार्टी के प्रेसिडेंट लुचिंगदुना सेम सारी और ngasi की खोंगसत से अपुनबा मणिपुर की दमक एखोइ लेपली हाइबा वाफम दि एखोइ उजरे बैनर सिदा अदुबो पार्टी की नुंगी बा वाखलोन अमखक ngasi की खोंगसत असिदा सरुक याबिगदोरिबा सिदा थम्बिनिंग सि करियो दिरो मणिपुर बीजेपी प्रदेश ना हानदगी होना मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायबे यारोय मणिपुर की एडमिनिस्ट्रेशन दा कनामतन खुद थिंगलक यारोय हाइबसे अरेप फिरेमनी पार्टी असगे होगिबे इलेक्शन कयागी मैनिफेस्टो दा हाखरे मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी काहन यारोय हाइबसी लोइनना मेमोरेंडम पीबा होम मिनिस्टर दा प्राइम मिनिस्टर दा पार्टी की प्रेसिडेंट पीगिबा मेमोरेंडम सिंगसु सेंगना हाइखरे मदुदी मणिपुर की परंपरा दगी लेरकलबा असिगुंबा
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा कनामतन खुद थिंगजलक यारोय ना भारत सरकार गा नगा टॉक तौबदी अखोई याय अखोई सपोर्ट तौई पीस टॉक तौबदी दरुसुंग मणिपुर सोरकपति यारोय मधु भाजपा ना पालिंगै मतमदसु नागालैंड मक्तदा टाउनदा हाइखबनी स्टेट अमगी लेरिबा मरी असे काइनहनबे यारोय कनामतना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा खुद थिंगजनबे यारोय म्यूचुअल वेरकानदा यागदबनी हाइखबनी ngasi khongset asigi mangoi na United Naga Council UNC na pung nimphuni pangi Manipur gi ching gi district sing da ban kauri basi makhoi na taseng na hojik sathari ba naga political dialogue asida kaihel pa yai haibadagi khongset sigi mangoi na ban kaubane haiba wafam thamkiba laikre all jelarong student union asu ngasi gi khongset asida naga amari tribal isini nauk sing saruk yabigano haiba wafam thamki masina Manipur gi apunba gi saktam sagalakna ba khona bada makhoi na thingi haibasi yabi ningbra kari habining kanagumba organization chingna मागी अपाम फोंदोकपदी थिंगुब यादे फ्रीडम ऑफ स्पेस हाइबा मागी मोनी दरुसु मणिपुर प्रदेश बीजेपी मणिपुर प्रदेश की दी अखोई अरेपनी हाइबा से फोंदोकसरी ngasi amuko USEM amadi CCSK na sinduna chatkadoriba miyamgi khongset asida BJP Manipur Pradesh na thambiba wafam de Manipur gi apunbagi saktam da singnara pa kudimak thengnagani haibasini party asigi manifesto da hana yaukiba wafam du ngakna chatkani haiba wafam sini ngasi gi party gi president na thamliba wafam si tungda lakadoriba Manipur gi laibak lepada party asina karamba fireb logodagi haibadu matamdu laklaga ikoi punna yengmina batari ISTV news gi damak pagdum jariba Sunil Kumar cameraman Amu amadi ina khongset asida mateng pangnab gi namta Jennings tongan ba private hospital na singba kyana mobile medical team thadotuna kan mongda section tharang locally hoje pagnakna tem break amatang lominasi इरंदम असिगी अहान बोइनो पुथोक्तबा संगाई प्लास्टिक स्टोरेज टैंक सिजनबी यांसिनबा पोटलम यावद्रबा LLDP इने साजबा संगाई टैंक सिजनबी फंगबीगदबा साइजिंग 200 300 500 750 1000 1500 अमशुं 2000 लीटर नि चाही तरा की गारंटी गलोइनना हेनबा मखल खुदिंगी अपाम मचुसिंग फंगबीगनी adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda toina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharak patarabasu karishu waningai leitre lifsaf shira fijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba lifsaf capsule shu phangbigani lifsaf syrup amadi lifsaf capsule naraga lain babudi narjingai da saksal hobana hena fai Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Ministry of Reconciliation Church na paujinjari lagliba February gi tarik 9 dagi tarik 13 fauba mayam punna ishoda anaba sing phanabagi damakta haijaminagadori nubit asida lamdam asomda laiba ichinau singna naba phaba phangnabagi damakta ishogi haijaba asida yawbiu mafam board matam numidang waramgi pungmanga Build your success BYS Palace Compound Machalema School admission is going on Palace Compound leba BYS na haukiba sahi mari asida thangna na puthokiba position holder masing 2012 position holder taret 2013 taranithoi 2014 kunmathoi 2015 first position holder puthokpaga loina atoppa position holder nipan break matung taram namuksri Imphal More lambi gi atopa alternative route am oina kilometer mafdra manga sangba lambi ma sengba durba se hauze more gi lambi kharada yamna ngamba mafum khara leibana tabak paikat pada khara thendabani National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL na lambi asida arumba port puthok pusin taunaba mari leinaba state ke official sengna kan honari Atubo matamda lambi sem gi thaba horagani haina Public Works Department PWD gi Chief Engineer M Lokendrona ISTV News ka akhanana unaba moda phondorle Mahana makatana Ministry of Surface Transport ki makada packet kadaba lambi ase hairok tagi horaga masi fauraga khudeng thavida faugatlaga more tamna taki gadaba lambi ni hairi Adi yojiki haiba National Highway Infrastructure Development Corporation haibidu gi makada tawdamne koi gi hairok tagi toroga कोई सोमदा कुदिंग ताबिरोम द फगदरो कदबा कोई की अल्टरनेट रूट हाइदारे जिकी कोई की इम्फाल मोरे जी कितंग कोई की
gradient jingamba akoi fully loaded truck kumba chatpada full kaino toroga akoi gari ji ka ba wa ba haidare magi gradient ji kitang ngamba yawba aduna hoji ki haiba hirok tagi kuding ta bi si torogadi akoi na grade ji fazana normal kaino da gari ji heavy vehicle jing adige mong fazana ta na semba yagadaba adugumba gi gradient leiba haidare Nagalamromda Ministry sigi makada interstate connectivity lambi ama oina maudagi hauraga Nagaland gi kidima phawamadi Karongdagi kidima phawgi lambi ani semgi thabak sada kuntra phawgi progress leire masig mathakta Imphal mau phawgi lambi amadi Imphal more phawgi semjinaba mamang seida kaitharakhiba lupa crore sani taragi senfam hojik seasonary lisengani taramanga tarataruki oina modified annual planning makada hablaba lupa crore sama marfutaret dasmik manga ge senfam Ministry na hojik phawba sanction to wale pri haina phongdorle Anova sanction energy akhoi gi around 210 crore muki 200 crore word ki working je hoji in progress te leiba adi mamangi chahi jing da sanction to ba in progress te leiba haidare aduga hoji 2015-16 gi moi gi akhoi gi modified annual plan adugi energy ti chawrangna akhoi gi 1087.55 crore gi adugi modified annual plan gi amal leiba du hoji sanction 2015-16 gi wenadi amta torumsi ba haidare Manipur Sarkar ki Secretariat Education as Department GP Women College ke Associate Professor Physics Dr. Maistan Vidyasagar bu Council of Higher Secondary Education Manipur ki Secretary oina hapre Dr. Maistan Vidyasagar bu Council ki Secretary oina haplapaga mari leinana Joint Secretary Education as Abdul Salam na ngarang order ma thokre order dugi matungi na mahapu sei hungi oina Secretary oina hapani Council ki hana Secretary oina Dr. Sarangazit Khundra from na masagi sei hompu suduna Distinct line da masagi hanigi college DM College of Arts ta hankibadigi council ki secretary ki pharmacy hangno lakibana chairman oriba si adharna secretary ki thabak thorom sing yengsin lakibani Mesila pura pau amukana amuko UCM amadi CCS ke na sinba punba Manipur ki tunglam chat ki damak miam ki khong set set na ba sem sakai How's it going? I still have to go home. I'm going to